Ang buhanggo ta pahambor beli la acara pamaring eti la YKB GKI TV. Pandia ditarung ya na pulong ni Miri malah kata hamayang. Miri kapipi arikana la dalong buhang manya parong ya na pulu manang. Amin. Ang buhanggo la tamu Miri yeho karito na pulong na parong onda la dodunahu rukuna panduai pahamunya wieling laluhu kawudu tayo kampulu dalang 20 dambulu palandalar tayo kampulu walu napapatanda na iya duya kanan dalang 25 bawana panduai mina palumu wangli pakorenja hawatuna na mina bikati. Ang buhang lay tami Miriyeho karito. Ngaraya na papanduay bambuhang pahamayang yakan dia la dalu lumungnya na paraman. Dan tau naman dia siya pahamu la dalung buhang nanya pahamayang. Nahamayang na atal palaku biaya. Dia pakanan di pahamu anya. Roko na nuna kapas siya pahamumannya yakan dia tua mamananya kan balua mandapo lupa ka biel ang buhango latam ni Miriyeho karito na pulong lalu na yi ala na huwang tayo buku lay muha ruku dakaraba wudu na mina dangu okupu ndoma pahamayang wang ruku na mina balumu muli na pani pahamu na mina na papandoi pitingu rungu mariham dangu timbangnya na mina yana ndoma payahanja da barang na maninja la umayahang dia di papakiha doma pahamayang wang namina nuna tapaki parai da ama bokol doma pahamayang wang ia na tatangaria gikewana i ala panakapipi anakapunggot kada siya pahamu dan alumbuhang danya pahamayang. Ang buhang tamu Miriyeho karito. Gikihama naka rukun hamayang danaw. Lay karito bundaban na peraturan na berlaku apa. Kana dui karito na mambadak berlaku halayan nuna. Ia batu nanu nyuta dengu mana budi. Batas siya pahamu dan dalung buhang danya pahamayang lemiri. Ia duyaka pandedi tahamayang kata patanda wikinda laluri daya. Amin. Malah kata hamayang Miri waking kama kaparo kama maka papalaku yang napulong naparongo ma lalu dunaho. Amin. Ang buhango takayuhu anapulong na Miri amo maruamba dunya. Palike ya, subscribe, dango pabirinya la angunda.